Kad mama rečila šta mi moramo ići iz Ukrajine, mi išli 4 dana u Lavov, poslije u Budapešt i poslije u Varaždin, Hrvatsku. Bilo jako teško i šla kiša. Ja kužila kako mi budemo živjeti u Hrvatskoj, kako je tamo jezik, šta ja budu tamo raditi. Mi vidjeli jedno autovojsko i meni bilo, ja željela spavati jako, sve bilo jako teško. Bilo mi je strah kad jedan dan ja vidjela kroz prozor kako leti raketa, ali ukrajinski vojski presrali ovu raketu, sve je bilo dobro, ali bilo jako glasno i ja čuvala bah. Kad mi došli u Zagreb, ja živjela s još jednoj curoj. Ja sam živjela 2 obitelji. Ja još imam brata i pesu. Ja, mama, brat, pesa i mama ovoj curi i sama cura. Ja želim šta prestane rad. Ja malo hoću do domu. Ja tužna za tatom. Ja mogu tu živjeti, ali s tatom meni tako je dobro. Izbjeglice su ljudi koji bježe od rata u drugu stranu. Ja se osjećam kao izbjeglica. Ja sam Meri iz Ukrajine pobjegala u Hrvatsku iz rata. Imam 12 godina, živim u Zagrebu i idu u 7. razred. Sad u Hrvatskoj ja imam puno prijatelje s kojim mi je lijepo i s njima je dobro.